اگر آوارم هستم بکس چی امروز که ساقی چمن نرگس مست است. تورنه ها ای تورنه ها با خود بره رنگوری ما شیرینی از خانه است. خوب سلامت باشین. سالها اگر بزنم من با شادروان آمازوی نمیبرایم. زندگی از من را بوده همدلی دیرینه رو فراموش کردم چون که 11 بودم در آنجا. سیاه شد روزگاری من سیاه شد. салому дуруди бепоёни моро бипазиред дӯстон тамошобинон ва мухлисони сомонаи фараҳноз лайв. барномаи гули нозро оғоз мекунем. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд яке аз сарояндаҳои ҷавону маҳбуб ки ба дили ҳамаи мо шумо роҳ ёфтааст. бештар сурудҳои аҳмад зоиро мехонад. некрӯз пиронов ҳастам. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи гули ноз. ташаккури зиёд. саломат бошед ки сухани моро қадр кардаду дар барномаи гули ноз меҳмон шудед. сипос. саломат бошед. хуб некрӯзҷон барномаи гули нозро тамошо кардед? бале муддати чанд қадар шуд ки ман ин барномаро тамошо мекунам. дар ҳақиқат ҳам бисёртар як барномаи шавқовар аст. саломат бошед. аҳсан ки чунин барномаҳоро ташкил кардаед. зинда бошед. саломат бошед. хуб чун некрӯз шумо сароянда ҳастед ва мегузарем аввалин шартро шарти сурудхонӣ мекунем. баъдан дуюм шарт савол ҷавоб. сеюм бошад шумо суруд мехонед пурра. хуб саломат бошед. шарти аввали барнома ман сурудро мехонам. охири ҳарфаш бо кадом ҳарфе ки тамом шавад шумо мехонед. хуб марҳамат. саломат бошед. ای عاشق دل باخته سراستی من نشو حالی بر وقتی درو پی بوسه نشه. اگر آوارم هستم بکس چی اگر پیمان شکستم بکس چی اگر آوارم هستم بکس چی اگر پیمان شکستم بکس چی اگر امشب تو باشی لیلی من بکس چی چون مجنون عاشقت هستم بکس چی اگر پیمان شکستم بکس چی سلامت باشن. امروز که ساقی چمن نرگس مست است. امروز که ساقی چمن نرگس مست است. بلبل شده گوینده و گل دایره دست است. بلبل شده گوینده و گل دایره دست است. تو را میخواهم از دنیا که تا دنیای من باشی. ایا عشقی جوانیم همه پیدای من باشی. ایا عشقی جوانیم همه پیدای من باشی. بایی خطی امروز منم گندمکی سبز بدشت. حیفی عمرم که در غریبی بگذشت. بوته تورنه ها ای تورنه ها با خود برید آرزوهای مرا بر بحر ببر. من شما را انتظاری میکشم از بهاران تا بهارانی دیگر. ره؟ خب رقتی نمیدونم. سلامت باشین اکبر جان. رنگوری ما شیرینی از خانه است. خب سلامت باشین. تشکر زیاد. زنده و سلامت باشین اکبر جان. چون شرط دوم است یک چند سوال‌ها رو به شما پیشنهاد میکنم جواب می‌کنید. خب نکروز برای من خیلی عجیب است که اینقدر آوازی فارام و دلنشین داره. چرا
клипу сурудҳои шумо камтар аст, камтар ба назар мерасад ба мухлисонатон? сабаб дар ин аст ки ман муддати чанд сол мешавад пайваста дар шабакаҳои телевизионӣ баромад мекунам, танҳо халос ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошад, умуман гӯям мешавад дахл надоштам, яъне тамошом намекардам, яъне худам ҳам истифода намебурдам. аз ҳамин сабаб, аз сабабе ки айни ҳол чӣ тавре ки ҳамагон медонанд, мардум ба шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ оварданд. Шояд аз ҳамин сабаб аст ки ман чӣ гӯям рекламамро ба мардум нишон надодам, ё ки суруд бошад, умуман чизе бошад набошад. Аз ҳамин сабаб фикр мекунам ки дар оянда ҳамин корро яъне давом диҳам. Мақсад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ сурудҳои худамро бештар барои мардум пешкаш кунам, чунки бисёри аксарияти мардум дар бисёр давлатҳои рӯи дунё зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд, метавонанд тавассути сайтҳои иҷтимоӣ моро тамошо кунанд. Саломат бошед Некрузҷон, садои шумо бештар ки худи шумо ҳозир сароиден, ман шоҳид будам, Шодравон Аҳмади Зӯҳур хеле шабоҳат дорад. албатта ки чӣ хел гӯям, ҳар як инсоният дар ҳаёт ҷои худашро дорад, хоҳ сароянда бошад, хоҳ касе набошад, ҷои худашро дорад. Дар асл бигирем, солҳо агар бизанам, ман ба Шодравон Аҳмад Зӯҳур намебароям, вале чаро ки мегӯед шабоҳат дорад, шояд кам, шояд шабоҳат надошта бошад, танҳо тарзи мисол суруд хонданам мумкин шояд нолаҳояш бошад. Сабаб дар он аст ки ман аз хурдсолӣ инҳоро гӯш мекунам. Хуб, саломат бошед. Аз кай ана ҳамин ишқи санъаткор шудан, ишқи сароянда шуда дар дили шумо ҷӯш зад? Сараввал ман санъатро дӯст намедоштам он қадар. Вақте ки падарам маро ба мактаби мусиқавӣ равон кард, дар ҳамонҷо санъат дар дили ман ҷӯ шуд. Ва вақте ки дар ҳамин роҳ рафтам, фикр мекунам баргаштанаш он қадар кори осон нест. Саломат бошед. Аввалин суруде ки шумо сароидед чӣ буд ва дар куҷо онро сароидед? аввалин суруде ки ман сароидам, суруди зиндагӣ аз мара буда бо оҳанги Талабхоҷа Сатуро буд ки дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия соли 2007 дар он ҷо ман баромад карда будам. Хуб, марҳамат, агар ана ҳамон чун дар берун аз кишвар баромад карда будаед, 4 мисра ва ё 8 мисраи онро замзама мекардед? Марҳамат. Зиндагӣ аз ман рабуда ҳамдили деринаро мехарошад ёдҳоям дарду доғи синаро, дарду доғи синаро. Як ҷаҳон ташаккур. Хуб, медонам ки шумо дар аввалин боре ки овози тиллоӣ буд ба фикрам иштирок кардед, ҷои аввалро гирифтед дар 3 шарт. Дар ҳамон 3 давр агар гӯям хато накунем, ҷои аввалро сазовор гашта. Дар байни чӣ қадар одамҳои сарояндаҳое ки навҷавон будану навқадами худро дар роҳи санъат гузошта буданд, чуна буд ана ҳамон лаҳзаҳо? Лаҳзаҳои бисёр ҳасоснок буд, чаро ки он ҷо омадомади зимистон буд. Намедонам аз чӣ сабаб маро аз ҳама охирон номер монда буданд. Охирон ки интизор мешавад кай навбати ту мерасад. Намедонам 800 чанд будам, 700 чанд фаромӯш кардам, чунки синфи 11 будам дар он ҷо. Аз он метарсидам ки дар берун дар хунукӣ ман интизор шудам ки мабодо ягон чиз нашавад ба садоям ё ин ки бемор нашавам, вале сабр кардам. Ҳар чӣ буд буд, ба гуфти Умари Хайём сабр кардам ва аввалин даврро медонистам ҳар вақт ки мегузарам. Медонистам, чунки 1 сол пеш аз озмуни овоста 1 сол пеш шуда буд, маро нагузаронданд. Ман дилмонда шуда будам ва соли дигар омадам, дили нохоҳам қатъӣ омадам, чунки додарам маро гуфт ки рава кад баромад ки озмун аст. Негуфтам ман безорам аз ҳамин озмун, чунки меравӣ намегузаронам, бовам дилмонда мешавад. Не рав, як дил мегӯям буру, як дил мегӯям наравам, хеш буд. Ва ман озмунро рафтам, аз 3 давр чӣ хеле гуфтед иборат буд. Аллакай дар финал мебинам ки дар рӯи саҳна дар кӯхи ваҳдат сарояндагӣ карда истодам ва соҳиби чӣ қадар мукофотҳо шудам. Худамро намедонам чӣ гуна ман ин даврҳоро гузаштам, вале бе ягон мамнуният, бе ягон камбудӣ
сабтош то ҳоло дармон ҳаст. خب سلامت باشین. خب آخران سوالی ما که در توی معرکه نکروز اشتراک میکنید؟ бале баъзан вақт агар даъват кунад чаро иштирок накунем, чунки мардумро хурсанд кардан ҳам кори ҳар нафар нест. агар нафаре ки мисол эҳтиёҷ дорад мехоҳад ки туяшро бигзаронам, мисол дасташон намерасад, рафта ройгон خدمت میکنم. سلامت باشین بهترین و میگفتید که از این پس کلیپ های خود را یعنی که صورت های نو بنی خود را پیشنهاد میکنید با مخلصان و یا نه؟ هیچ چیز گفتن نمیتونم. شاید بله شاید نه. اینو هیچ چیز گفتن نمیتونم. سلامت باشین. مرحمت یک سرودی پوره شما بحر مخلصان. بنازم قلبی پاکت مادری من، بگردم دوری خاکت مادری من، بگردم دوری خاکت مادری من. سیاه شد روزگاری من، سیاه شد، سیاه شد روزگاری من، سیاه شد که یک دم مادرم از من جدا شد. بنازم قلب پاکت مادری من. فلک با ما چرایی ناروا کرد که یک دم مادرم از من جدا کرد. بنازم قلب پاکت مادری من، بگردم دور خاکت مادری من. یک جهان سپاس. زنده باشین. سلامت باشین. چگونه بود برنامه گل ناز با شما پسند آمد؟ بله برنامه خوب است. چرا نه پسند هم می اومد، اشتراک نمی‌کردم. خب سلامت باشید. نکل جان فهمیدم که کانال خودت رو در سامانه یوتیوب گشوده ای. بله نو مدتی نو قدر زیاد شده است که کانال شخصی خودم رو گشودم با نام نکروز پیرونوف. صوتای نو کردم، یکم چیز نویگری کردم، اگر در سایتم برای بینندگان پیشکش میکنم. خب دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گل ناز. تا برنامه های دیگر ما رو همراه باشید. خیر عزیزان.